abahagizi ba President Museveni mu district ya Rwampara bayegitaho abanyayuganda bandi okujaguza okurahira kwe. Tandikireho nekyentasa y'amaka g'abantu ako amaka mingi n'obutwine PDM tekashyikire munonga mu maka abantu kureba ngu babona school fees ombwire kandi omaka gabo ebikoresa byona byazama amashanyarazi gakika sene kwizire ubuhanda bwija kandi byona nibiguma nibyeyongera encuka obwa kare esimu tukatubanza zo wabo gashe kuzari kire cyo kwetoroza rero reba shona yetoroze kintu na yetoreze kintu kongati inkwasara kasuma mpaha ingwenda futero muntu ninga kumusharaho kirya habugabe bwanje abantu bajirangwe cyabajemesereza kujaguza n'ebirunje President Museveni akoriri hanga marwaro gita kagateka standard nungi abantu bitwa kareka kuza kuraguriza heru bakaraguriza hihi ibintu byona bukazamu embaze kazamu obuhereza bukabaho akakwata amashomero akagongera amani abana bitu bakaza standard nungi akuba n'ubutwa kubatine standard nungi kiba kimayisa ngo obuhereza nzabana kiteganisa ntabwo icyo tusima tutine bugarikiro kandi twendeza abakororo umukoro murungi kandi nitwa bagumumu okurira turiyo mu celebratory mood ahabwo kureba ikintu ekiro. President Yoweri Kaguta Museveni erizoba yarahizubwa gumza mu kwebembera Uganda omunjuro ye ya mushanju omugana makuru abanyarubirize rizoba bayegita ihanga ryo no kujaguza kurahira kwa President Museveni. President yarahiranga mukuru w'ihanga ya Uganda omunchuro ye ya mushanju. This year election days are we has been 86.6%, which was great. Kongeri izoba omukoro gwa gukororo mhango bitu ekibina kitekateshire kugira ngo baba rukororo nitwe tujaguze nabo mu district tubugana abagizi bitu ba NRM n'abatari ba NRM tubabugane tuganire nabo nitwe tujaguze tushemerwe n'ikishemerwa kwango munonga abwa Excellency Yoweri Kaguta Museveni uruyanga biteri ya Uganda ahabo kurahirera izoba cyanshemeza munonga aho kubatutegekere cyo mwebembeza ubwobu kurugaruka rwenda cyanana na mukaga no kusiyo bwambwenu mwene impurashemerwa munonga yo omushizo ku President Yoweri Kaguta Museveni etikumushameza honka izoberi nitwe nkabacyara tukabatunagirwe nyuma twatabasa kuzomugati y'abantu tukagira kitwagamba konka President Museveni akatwobugabe na hatege shaha turiyo twesima yateramo evina enkuza NRM zahebwa za t-shirt za NRM kandi twaza kurugera hamwe nyugu twasigaba bari mu kucacanca ibyo bikiriyaho abantu mu district yabo hejuru bari kujaguza na President Museveni hakorahira kwe bamusima hawo businje hamwe no kurwana sobworo mu district je yabo hejuru President Museveni akiyaye bicuye kacinana na mwenda no butonyezo utana harigana omukaruru izo bedi bashemerwa abihanga yona kuyangu abanyarwanda muhire NRM presidential candidate abihanga yona President Museveni aje pasete changement politique kandi mu rweju ayitirana na mwenda politique no muntu ushaka n'abayero byo bakizumviremo tutakwata kanize tukahumuze karuna abandi bana tutaronzire abengo bwa muzeyi kandi nibashaba mugume no mutuma murungi mubete mutagerwaho niyo nzire yawe hejumanya kandi ya Uganda yone abatura bashaba President Museveni hamwe n'abebembeza abandi abatorinwe okwatanisa bakongera habuhereza mukwatanise mubeke bwesheji tukabura umuntu akutusya kikongero wena akutusya kikongero tubatunge twatunga ba MPs twatunga ba councillors
nyaburamo twabeshengereza musitya atukungero tuwarandwire Museveni kuyarese ibintu twabitaha mukabyakaza twarya twanywa umuntu nayo korera imirimo ko kwenda ako wararaguza ora yito taruje cyubuno wabuze utinkanwa ahabwa TV West in the era achiza Onesimus Ndianabo na Juliet Charisima.